Талдыбулак айыл аймагынын Өзбек Кала айылында үй күйүп жаткандыгы боюнча, мал сарай күйүп жаткандыгы боюнча маалымат келип түшкөн. Ошол маалыматтын негизинде биздин тергөө тобу окуя болгон жерге чыгып кароо жүргүзүү учурунда сарайда ошол окуя болгон жерде тактап айтканда жансыз дене табылып, эркек кишинин жансыз денеси табылган. Ал киши ушул айылдын тургуну Мамарасул аттуу жаран болуп чыгып, соттук медициналык экспертизадан өткөрүлүп, бул топтолгон материал биздин кылмыштарга текесин катталып, өрт техникалык экспертизалар дайындалды. Териштирүү учурунда жогорудагы ушул эле айылдын тургундары Самиев Калбатыр жана Мунир аттуу келин ушул жаранды өлтүрүп, андан кийин мал сарайга алып барып өрттөп жибергендиги аныкталды. Азыркы учурунда бул факт боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 97 статьясы тактап айтканда киши өлтүрүү фактысы менен кылмыш иши козголуп, шектүү катарында 2 жаран тең суралып, Базар Коргон райондук иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилип, тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Kimler? 4 kilometre çıkart aylan. Her yakman kesiyorsa 14:00 келтирүү жерине көрсөтүп турабыз. Айтыңызчы, азыр алып келген жериңизде эмне болгон? Айта кетсеңиз. keyin Mamarasıl çakırıp ben 20 minut yattım bu yerde. Enen keyin bunu 20 minut düşüp tayar kılıyoruz. Çakırıp geldi, beni öldürmeyeyim dedi. Siz gelip ал жерде күтүп турганыңызда Мамарасул кандай эмеде жатып эме колу буттары кандай эле? Видео камерада көрсөтсөңүз. Ушундай турган бекен? Буттары байлануу экен. Baylalı kollarla Жолук менен. Эмеси бар эле, сүйлөй алабы эле же оозунда чүпүрөк бар беле? çüpürek var. Оозунда чүпүрөк бар бекен? Ertesi günü orada çüpürek taptı, at gittik bu düşken yerinde. Ben tuttum. Türkken'de düştü. Tolka tuttum. Baş kişiler ekmeğim. Türkken'de düştü. Kımıravaya kaldı. Boynu sinip gitti. Ulan ikimiz gelip köterdik. Köterip marakasını alıp çıkıp gittiydim. Andan keyin Al Mamarasımın üyünde 950 bin akça var dedi. Ana al beni Rusya'ya çıkar var. Aynana eke dedi. Hoptur dedim. Hoptur Siz- dedim. айта бериң. Ben onu sarayga bardık. Köter sarayın tepesiga çıkarıp Бул жерден көтөргөнүңүздү кандай көтөрдүңүз сиз? Ошондон баштап айтсаңыз. kötergende Көтөрдүңүз? Өзүңүз ошол жака көздөй алып bağa kötergis işte men. жардам берди. O yardım verdi. Ki 10 lira varga beni alıp tutudan men moyundan karma. Колу буттары ошондой байлануу бойдон кеттиби? Şu olacak. Ошол бойдон кетти. O Көтөрдүңүз, желкиге көтөрдүңүз. ağzı Андан кийин gözü de кайсыл жак менен кеттиңиз? Эми жол баштан. Bana ayağıma gitti. Жол башта болду. Чарчаганыңызда жардам берип атпыбы? Ova. Көтөрдүңүз. Yalnız var. Al tartışıp sonra hemen içini açıp can köyü gömdüm. İnan nar taraf gittik. Balan üyüge 950 bin akçası var degende oşunu vardı. Жок, азыр ошол сөздү кайсыл жерде айтты? Бул жерден өлүктү жашырган. Sağa
pul kerak. Menga bir kun vaqtim kerak. Men Rossiyaga ketaman-ku. Mamarasının uyu qaysi yerda? Oy, yoqqa. Bino. Ekanni Mamarasul aldığına kananı. Men bargan. Aka 5 so'm qo'shim to'lashim kerak. Qolganini men Rossiyaga ketaman. İnan men bo'pti dedim. İyladim ama bo'pti dedim. O'sha yerda bor men qarab turam, sen kir. Al kirib qo'lni tekshir. Aqcha yo'q. İnan bunday tugunni ko'tarib chiqdi, ochdi ko'zim. Ал айтып сөзсүз. Ишкере кирип атат. Сиз кайсы жерде турдуңуз ошондо? Мамарасул Uyda chekasida turdim. Uy chekasida qarab turdim-da, yo'q. Al kirib qo'lni tekshirib chiqdi. Aka yo'q ekan. Ne qilarding shu ishni? Yo'q narsa dedi. Men keyin bunday tugunni ochdi, ichida 750 so'm aqchasi bor ekan. Kichkina dokumentni o'shanisini oldi, telefonni oldi. Tugun mağa erdi, bergi kiyimlerdi da tugun işe ketken bo'lish kerak deb qarmatdim. Ket turib, pichanni ichiga o'tib ketdim. Men ketgandan keyin ertasi tag'i chaqirdi. Barmag'izlar bor, qalvatdir dedi. Barmag'izlar bor, kuydirasang bo'l. Benzinni Matapelan benzindan Çakırgan adamın atını aytып ошентип. Munira çakırdı, çıktım. Telefonda çakırdı mı? Telefonda çakırdı. Oşu saat 12'de çakırıp 1'de geldik dağı diye. Gelip, çıkıp, gidiyoruz. Benzinli kuy dedim ben, benzinli kuydum al, büyük çak. Benzinli qayerden aldınız? Benzinliğe atmıştım, Matapelan. Al, ayıttı da benzin atmıştım. Oşo geldi mi aldı bu jaka? Ova, Benzinli birinchi qaysi жерге çaçtınız? ben çekegeyle çaştım, çekege çaçıyla koyup kaçtım. Üstü çöp böyle. Çok. O. Pegam de meni aldığın ekan da. Бирок ошондо деле тиги жерден баягы айтып берип атпайсыңарбы? Тиги киши түшкөндө деле онтоп атыптыр го, онтоп атканда ошондо мындай Жок, башкаларды чакырсаңар онтаган болбойт беле. Oşundaga ayıp berem. Narzakta Mamarasul'du çakırdı, beni çakırgandan keyin Mamarasul çakırdı, Mamarasul vardı. Ben namaz okutam dedi. Toşuna namaz okudu Mamarasul. Kalpekmen çapasın dedi. Ben bayırım çidavadı. Namaz okugan adam enkegende taştım. Өлүк өрт койгондо чыдады. Ölüvey turgandı, ölüvey turgandı. Өлгөндөн кийин. Kaysa? Өрт койгондо жүрөгүңүз чыдады, күкүрттү жактым дедиңиз го, намаз окуганыңыз дагы кетти анда. Anda namaz okuganım anda başına ayıp vermeyim, kegine ayıp Жок, ошо vermeyim. менин суроомо жооп берип койгуңар. Piçanda bu. Piçanda bu parmak izim kaldı, seninki daha kaldı dedi. Ben ne kılayım? Şap benzinli koydum al çaktı. Küydü. Oldu. Менин суроомо жооп бербедиңиз. Намазды тутуп атасызбы айтам бери. Ооба. Мен намаз окуганмын деп. Анда жүрөгүм чыдабады деп. Кантип жүрөгүңүз чыдады Жок, адамга намазды- өрт койгону. Ошол суроомо эле жооп берип коюң болду. Ben namaz okum, Mamarasul namaz okuganını aytıp otam bu anda. А сиз өзүңүз дагы айтып атпайсызбы? Oşa namaz okugandı, kuralvadım dedim, keltek minen kaçıp gittim. Adam kelip atat dep, Munirani aldım, kaçıp gittim ben. Ertesi günü andakıl çakırıp aldı da. 750 сом үчүн өлтүрүпсүңөр да адамды анда. 750 emas. Mamarasul aytıptı. 950 min akçam var depti bunga. Tekşергениңердечи Yok eken. канча чыкты? 750 so'm akça çıktı. Bu tavuk çıktı. Men akçaga kızıkpayım. Kına buradan. Büröne, kaka büröne bete. Bunu oturup durmayız mı? Bunu oturup durmasın. Narkı oturup duruyor, narkı ne? Birinci. Bunu hazır bir yerden sizler taladan geldiniz mi? Kaçtan geldiniz? Азыр көрсөтөм, маяка жүрөрүң. Başta oturup duruyor. Катта жолго жүргөн эмес бул. Coşu talamen gelgen can görsün. Köynekler daptırıp bunda çıktığı işke ketken bu.